Dobila sam salmonelu koju mi naime dala moja baka, jer je odlučila raditi domaću juhu od domaćih rezanaca, od domaćih jaja koji su stari koliko i ona, očigledno. I dobijem salmonelu i završim na hitnoj. I naravno da me mama vodi na hitnu i sad dođem na hitnu i nije mi dobro. Ona gleda i odjednom dolazi gospođa od 60 godina i vodi svoju mamu na hitnu. I sjednu se preko puta nas i znate kako su gospođe u tim godinama, trese se od starosti, sjedi točno preko puta mene i bulju mene i kao... I ja odmah kao, daj mama, pogledaj kako se teta trese, smiri se Marina. Baka i dalje kao... Rekao, kako da se smirim, što na tebi sad ne izgleda kao da na MP3-u sluša all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Hvala, hvala. Hvala, hvala. I odjednom baki od umora padne glava ovak iza, rekao, da, to je onaj dio, Izbacili su me iz hitne.